L-ugwaljanza trid tkun aċċessibbli għal kulħadd u l-Unjoni Ewropea trid tieħu rwol globali f'dan ir-rigward. Iddikjara dan il-Kummissarju nominat tal-Ugwaljanza Helena Dalli f'seduta maratona ta' 3 sigħat ta' mistoqsijiet ma jaqtaw xejn quddiem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u Ugwaljanza bejn is-sessi u l-Kumitat dwar l-Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Equality needs to be enjoyed by everyone, and we all need to be part of its growth process. The European Union needs to continue to take a leading global role in this area. All my life, I have done anything and everything in my power to improve the lives of citizens. U dimmijiet ta' membri parlamentari Ewropej, Dr. Dalli saħqet li daħlet fil-politika ta' 17-il sena, mimlija entużjażmu u idealizmu li tista' ġib bidla pożittiva fis-soċjetà. B'dak l-impenn jibqa' jozza llum, flimkien mal-ħsieb li l-bidli hija possibbli biss jekk il-politiċi jkollhom il-kuraġġ li jibdlu fuq kull livell. Il-Kummissarju nominat minn pajjiżna elenkat kif tul is-snin li servit bħala Ministru tal-Ugwaljanza iġġieldet biex jitkissru l-istereotipi fis-soċjetà. Hija kommetti truħa li jekk tkun ikkonfermata bħala kummissarju tuża l-esperjenza tagħha biex madwar l-Ewropa jibnew soċjetajiet aktar ugwali u se taħdem ukoll mal-Istati membri biex l-azzjoni li tittieħed tkun azzjoni fuq livell Ewropew. Fid-diskors tagħha Dr. Dalli saħqet li se tuża kull mezz possibbli biex tippromovi l-ugwaljanza u dan fuq 3 livelli. Il-ġlieda kontra diskriminazzjoni, l-inklużjoni sħiħa tan-nisa u l-promozzjoni tal-ugwaljanza u l-parteċipazzjoni sħiħa fil-ħajja. Dr. Dalli ħabret ukoll li fl-ewwel mitjum tal-mandat tagħha se tibda triq ta' twettiq ta' bosta miri li natawla mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Fost dawn hemm dik li tiġi stabilita Task Force Ewropea dwar l-ugwaljanza, dan flimkien ma' strateġija tal-ġeneru u li jitpoġġa fil-qafas legali l-konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar il-persuni b'diżabilità. Il-mistoqsijiet li saru mid-deputati varjaw mill-femiet ta' Dalli u rekord tagħha fil-qasam tal-ugwaljanza sa mistoqsijiet dwar realtajiet li jeżistu fl-Ewropa. B'ton ċar u assertiv Dalli wieġbet mistoqsija dwar id-dritt ta' persuni transgender li jibdlu l-ġeneru tagħhom u qalet li dawn ma jagħmlux dan b'kapriċċ. Please let's have some respect to people who need us to help them, who need us to understand their situations, who need us to put on their shoes and walk a few paces in their shoes to understand their realities. Hija wieġbet ukoll dwar id-diskrepanzi fil-pagi u l-pensjonijiet, id-drittijiet sesswali u riproduttivi u d-direttiva tax-xogħol u l-ħajja fost l-oħrajn. Fit-tmiem tal-mistoqsijiet, Dr. Dalli saħqet li s-soċjetajiet tagħna huma aktar b'saħħithom meta kulħadd ikun valutat u inkluż. In the words of Nelson Mandela, which have and will continue to guide me, no one is born hating another person because of the color of his skin, or her background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Thank you. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.